شاراداری گل آباژار الکسرات آگردای کانتون رقایه آماده‌کاریین هاتنا ورزا زوستان دیگه. به هاتنا ورزا زوستان رج بو حسان کرنا جیانا روزانه اولاتیان شاراداری گل آرقایه ری و کانالیزاسیون تاخان پاقش دیگه. هر وها شاراداری جبال دارخستنا پروژه چکساس کرن و زفت کرن آریانجی آماده‌کاریان دیگه. هفسروک شاراداری گل آباژار الکسرات طه الحاتم جروج آواتی ویر دیار کرد. کوان آماده‌کاری جبو باران زوستانه و لهیان جی کرنه. بالنسبة للإجراءات الشتوية تسعى بلدة الشعب بشكل دائم. شارەداریە گەل هەرتم هەوڵ دەدەک و سوودەیە بگهێنە خۆزایە وڵاتیان. نها گەلێک پرۆژەیەن مە یەن پاقشکردن و چاکسازکردنە کانالیزاسیۆنی هەنە. هەروها مە ئامادەکاری ji bo barana zivistanê kiriye û me hin proje ji bo lehiyan jî li darxistine. Ofîsa me ya teknîkî heye ku ew bixwe serpirestiya van projeyan dike. Li darxistina van projeyan ji bo parastina bajar û bi taybet ji bo welatiyan e. تفاديا لأي خطر على المنطقة بشكل عام.